Loat, Padab Afio Autoi, Tolotolotong, Hoik, Muhammad Abule. Padab with anti Fefekau, Ronald Stone, Pemo Hataklot. Pego Kole Kiunga to a Fahoko Fatongian, if a tap Kake Wato, I tell Mafana, Mufia, Yalau Mari, Bill Nama Yopi, Programa, Bahalison, or Wiki. Tell folk Matan, get not like Fefekau, Kauma, Ereta, Mehe, Siope Tani, Taniela Quensell. Not I'll get Uraga Coloa, Pemotapuak, Mafna Mari, Waivahe, Pemokmo, e Folofola, Iki. Malo e fila lau taimi. Kalau tu yang memfahamu, kita lau Maria o tuai ngawen. Ini hul mo tataki. O maluk ai ka wai o mana ki whakahoko. Kaya ha whakafotu ngai ke ki hoa pe mo tau pe mo wakai. Mau kore ke mo hanga whamon mo reang ki mau tō. Ki mu ai, ko kore ki he toketa, Ronald Stone, ke ne tataki tau ngawe aki halotu. Kita roto a mafi ko mau tamai fa vani Fiona mau fa malo e fa koloa e fia koen a vai ke mau to ka fata e he fa mari koen ke fa e vai ho fo ka venga mauinga ko tuku ke fa no tala ngai mo tala no me be mau korea ho la mari hifu mo fa mama o mau roto mau atamai e fa rea ke mau to lo ke fa tau ke angia e la mari e whakamama kua whai ke lawa ke mahino i o kakai ai whakakaukau pe moe mauinga e soni o whakakawenga whelawe i pe moe maroro pai tāpe kena o e tā Peni Fukofuka moe te taki o whai kau maa kau ngā ue a kore e soni e whiawhini Taniela Quensell ko e le tā kua whiri ke whepoupo wake ngā ue pai tāpe kena ai hawhanga, kau maa e ope. Muke nau tolu kotoa pe, nau mea mai ke proklama koe ni. Hoko e popo aki, pa me talaki o whai. Koe vai kawaki, koe vai whakanonga, koe whakamuui, mo e tāpu aki. Mau kore ngai meani hua wha Sisu Christ ko alo, mau whamuui e meni. Amen. Pere soni, whika ni maa whukieni. Pea ki mua ke tau hoko atu ki hono wahe o reso ni. At pe ha whenga maari, tak min pe ua. Ke mo tā noa mai ki ha konga o reso ni. Whahinga reso ni pe ko tau situa mi ai. Nā mo mauinga i ai, o mo whia wahe. Malo. Malo pito to taku tui pe ku teu ki hua tua e tuanga u kua ke ne toki whakamā pōpō mai. Koe resoni whukena tau toki situa mi ai, koe sisu ko tau toko ua whai totoni. Pea tala noa e lahi ai hoko a sisu koe konoi ko tau toko ua. Koe oku lahi pe foki e wholofola, hono ngāwea ke ngahirea, mahinongo fua ki he tangata, whelawei pe moe o tu ahe. Ka kou maari e ia au hono omi koe ni e ata e taha koe ni e sisu koe o tu, o tau toko ua. Kou maari e ake mai e ngahi a koe ni. Mo tau manatu pe foki ki he wā o tonga moha amoa. Pea koe koe wā koe ni i he wā o tonga moha amoa. Taulahi. I he mala e tau, i he akapulu, i he whainga mea te. O au pe ki he ke, i he ngahi wheitu ke ho more ai mou. O tahe ngahi whakotūtū maarunga i ngahi ahoni. O ku ngawe aki ai toko uso. Ko hono whakatahataha o tonga moha amoa. Koe toko foki koe toko ua whakatonga. Uso koe prata whakaha moa ai. Toko ua. Ai au hanga rewa he ongo fwoi, hanga pe fwoi lea koe ni.
o omi ai taha, ai merino, ai waofi. Ali. Koe tau whakahua whukai nei, ko tau tokoua koe nei tala noa ki ai a tān Quensell. Ko tui ka pau nei mau hane koroa nā kupehe atu. Talangi ai ko tokoua ia. Ka koe uhi, o wikai, o uhange u whaka alu mai. Pea koe ki hatahe whie tokoua ki ai neongo ko toto tonu ia ou. Ka koe, ka kuhange o kupehe, ka pau o ku mau mea hataha. Pea te whie ka inga whie tokoua ke te ko tokoua na oku, Ka koe ka kai koe ko wikai, o wikai ki hatahe whie tokoua ki. Ka koe maari e i au, ko ki tau tolu ko e efu mo e monga, kere mutu, i he ao e o tua, anga hala lahi whao. Ka ko hai koe mo au, ke hifo e iki pene ui koe mo au, ko toko ua ki tau. Ia te au, ko e whakaofo i e re soni, tau toki situa. Amen. Erita? Paluga whamaro ki Dr. Stone, pagpeheka ko Peni, Dr. Peni, na Fukofuka. Ki whangamari ko ni. Pea, so tāna ki koni ki hele son ko ni, ki summary ki mea po wako me ai. Ulak le soni pe ki hele son pa. Pio ka gai ko mea mahu inga na whai o tua ki tau tangata me tau tangata ki tau tangata. Taimi rahe ni he tau mo he tau lawa mea. Finangalo iki. O kai ki hoko pe tani ko ia. Mia iwi mo atama na palomisi nge iki ki o mai toko taha. Ki ni whai hono pafoki mai ki moto. E whakaukau e ngo meani tau laki o mātua. E taha e nau whanau ti ni whai whatongia ko ni. O sia te konga kai pe hau miai. Pau ka Abrahami. Na te whai pe e ki e palomisi tatau. Hau miai ke David, King David. Na te whai pe ki e palomisi tatau. Kai ku maari ia koe ai sio koe ke analasi e sio ki ai kapang momoa. Whakaukau. Ana hape ki a kone uhinga pe ana ki ai. I am the one who's going to go and do that job. Pa ko au ia te uhanga o whai whatongia. Kau sio ki ai mea maari e moni koe. Mari. No one's above if whakaukau ai. He's the only one qualified to do that. Ko ia pene whakatupupa, ko ia pene te whai hohoi, ono whakapukta tau. E kusio ka e maari e whakaukau mo kuofu e whakaukau e tine whakaukau. Tako ia pene ni hanga parani mea koea from day one. E ko au pe te hau o whaihon whakatau miaka ki motou. Pau whakaukau lewa, ko hata ngata qualify ki ne whai mea. Nobody. Tako o tua bea te whakaukau kai. Ta nei ke hanga parani e mea koea ke hau o whaihon ke hao mate e kolosi, ko whatongia koea ke ne whai ke no whakafoki tau tolu ke perfection first creation. Pako sio ko ki ai, ta nei ke ko eiki. Ka ke te a whatongia e te whahe tanga tau lava o laka ake mea kone ne whai. Pau pehe man, he really got a Satan this time. Whakauka Satan, I'm going to kill him from day one. O i kuna koe e ki me ne mate o te tuu. Na mama wahe wane nau pe, man. Ta koe mea ni na kai longo pe e ki mo kawange o nau pe vewa. When I whai koe e ki whai waka osi bane pe, o osi ko lava. He means it. I've done something that nobody ever would, except for me. For me, nau whakawhoi. O ia big tokon. Amen. Malo pito ngata manatu ki ngahiri son. Mai ngai mea mau inga ngahiri son ni kutau situ ki ai. Koe wiki ni main. Koe ulu ere son ni wiki ni ma. Ko kalaisi o ne foki ai malolo. Te ulau pe vesi pe o atu pe mo talateu pe tau hoka tu ai pe ki he toenga ere soni. O hulu ai le soni o wiki ni pe me tohe he pelu vai fa
pe mo vesiva pe wharea ia koia o ke toe ai malolo anga whakasāpate ki he kakai ai o tua. Unofo e whakamama whai e whuirea koe koe malolo. Pe o ke ko ngai ua o malolo tala no kai tala teo le soni. Te utala no be ki he taha pe tukua te taha e te motoko wahe mai pia mui. Ko taha ko tukua te be koe te motoko wahe mai mui ko malolo whakae sāpate. Ko malolo ko fia tala noa ki ai i whatatau ke tala teo le soni. Ko malolo ko ni o ku hulu e pe me tohi a ua samu i wala. Ko tala noa whika wakta mo e malolo mi he tau. Whanawa Isleli na nau whanonga holo na nau o hofi a ngahi wheitu ke koe tau. He taimin ihi na nau nofoma kai ohofia nau tolu e he whiri ki he tau. Pe koe whahinga malolo koe ni, o ke koe malolo kakatu. Hena e malolo, koe tuku pe ai tau, ka oku teu pe, ki he uki ki he o ki he tau, pe koe uki ke malu i whanua mi he tau. Oku kehe ai malolo koe ni o tala noa ki ai a he pelu vahe wha. He koe malolo koe ni o tala noa ki he pelu vahe wha, oku whakatoka mai ia i he vahe uluaki pe mo he vahe ua o tohi a he pelu. Tau e vahe uloa ki, pe mo e vahe ua tala no ai ki hei kuna a kalaisi. Pe mo whakanofo taloni o kalaisi. Mo e whakakau o ikai ke to iaha tau, ke tau, o koe ke te ha whiri, ke o hofi, pe ko ha whiri, ke tau tuu teki ke iai. Pe koe malolo e, ui koe malolo aupito. Te sio pe ki ngahi whamatala i he Facebooka. Mai no peo ke te o ke activi ai mo unga fi he taimini. Ka o ku nofo tai riri ai taha ko tope. Pe e toi iai hafi e mapuna. Ko malolo koe no tāno ke a wha. It's without worries. It's a rest without worries. There's no enemies. There's no war. There's no battle to fight. Ko malolo au pito. Tau hoko to ai be. Ke aho ulu aki. Mono whaka. Pe mono ulu. The land is a place of rest. Koe whanua, koe wheituu o malolo. Dr. Stone, whamon koe ha e palo mesa o tua, kia e pala hame, pe moe whaka amu ki hono hako. O malo pito, takata, moe whangamari koe ni tupe moe ki ulawe a taipea, ki whihui ku o mai. Ai koe whihui fo koe ha e tala ofa ai o tua, kia e pala hame pe mo hono hako, whilawe. Mahino bimu kita utolia mulai ngai tala o faya ke pala ba ta foke ba ta Hawaii ka go higo ne felave ko ni ta mo malo e o kamata pe ba ta ni ma besta ai mahino mai tala o faya ko ni ko os mavahia e pala hame e mi fonu e tala o fa sorry me o kariti os mavahia e os fraho ko ngai tala o faya ko ki mua ka mono hako o si e fonu e tala o fa ta ni ma pe pala pe ko ni tala o fa ko ni ko vi ko e ongo ngata ai fa nau a hono hako pe ko me ko i ku ki e fa he ki na tolu i fonu te na he ki te na hoko ko e popula ki na tolu kai to e omi pe ki na tolu pe ko omi ko ia e omi ki ateia ki o tua ko foi ata fo no ko hanga fa tonga na kai ki u pick up e ki mo ai tala noa koe ngoe hanga o tua omi ki ateia. Osi koe no whakahei ki nau tolu. Te nau he whanua muri, mo nofo pōpula. Pea e hanga pe o tua omi ki nau tolu ki ateia. Aia ki ateia ki e whanua, whawhihona ki whanua pe mo o tua. Aia koe whanua te nau malolo ai, ka koe malolo he kono inga te nau mai ki ateia. Hana no hinga me o mai e kia te ia, ai tala ofa koe o anga te ngā toru. Koe, o koe ke te aha toe me aia e toe wā ofi ngai mo hataha, ka koe te nofo mo. Koe te whiohi wā ofi koe mo hataha. Koe te whinga ke te ofi kia. Ke te ilo ia, ke te wā ofi koe te whakamore ki hoto taimi pe mo. Koia.
Pea koe te alu koe ki ai, koe taimu te whihe, te ongo i lewa o te maua e malo le. Ia te ia. He koia o makatunga neonga koe wheitu o whakawhiwanaki ki ai, o whakatau hoa ki hai, ai wheitu ki he o tua. Ka koe uhinga ia o maua e malo he koe ngā koe o tua. Aia koe ki sio pe ia, ki hono whakawhela vei, pe koe te hau koe ki a ki whonua koe ni koe whonua e to lawa whai malo. Koe ngā koia. Pe koe malo whakasāpate, hui ngā he na kai fo ke nau lava nau tolu ia tau he sāpate. Whakasāpate, malolo, whakasāpate, whonua mui. Nā kai ke nau lawa e nau tō. E toki lawa ia o ka pau te nau mawahe mai o hau kia te ia. Ki he whonua koe te nang anga nau tō, whonua talau. Ke nau whoki mai. Pe te nau lawa rewa toki whai e whia. Mau moe malolo, whakasāpate. Ke nau taua taina, ke nau lotu. Malo. Marila habita toki tong. Ele tā no mai. Ko ha uhinga o tau whakamanatua ia e sāpate. Koe whihui maari e ne kusio ki ai tapan momo. Motoke tā. Nā pehe ko talu wako e piura mo e lawe a sāpate. Ko sāpate yang ako kusio ki ai is one of the cornerstone of our belief as a Seventh-day Adventist. Ko e kusio ko ki he ni mo whakaukau. Tane ne ki hanga he e ki o mai sāpate. Ki whahinga o tangata. Te kulahi ngai whilaku aki. Koe whuke whasai hane ko te o whanangolongo pēka whanonga whilaku sāpate te usepe. Ka i he pe tai nimi o ko ngoi ko whanga maari en ki haku leo i platform ko ni ki wanga matala a sāpate ki he kou manako ki ai ko tangata awhitoa. Koe whihu i ia. Hei koe whihu i whoki. O ua e tari ki ai, koe whakamanatu uhinga i he context koe ni a sāpate, koe whakamanatu ai whakatupu ko e eiki, ua ki a ua, koe whakamanatu ai hohu i kona ne whai. Tato, i he sāpate. Pa koe ki ai, ke hanga kon ke tānaki ke whakamatara kona tokastong, koe e connection between ke te whenga ke te off ki ai. Te maari e ia hanga e palau mesiko na e ki ka plahame. Te honga o mai ho kakai ki whonua tala ofa. Pene ni anga koe ni whakanea pehen. Koe uhi ke nau tau ata ainai hono whai hono whatongia ki a te au. Pena asi koe whakamatala e tohio pehe, na kai ki o mai he e kia ki nau tolu koe pehe koe whonua tala ofa. Na ne o mai ki nau tolu ki a te ia ki e ki. Pere mi ruke you could be in the right environment to do the right job. You have to shut yourself in a little room, but you look in far away pen, or you look like a down on my view of my guy, but tabung yauhin. A time that I'll be go lava get concentrate in me, I go for fight. They'll be Tane Negi for Area Ekiope, you are going like a lava area of Homo Fatomia Katia, but they move on a tau. At the same time, kuna relation a clue at the same time. Nga kuna wala gona to kita na te tina wa ofia. Mari. Okay, tani ni kaya eke o mic na to. Kati kana fo pe isipite. Some of you kutan gona ya isipite. Kana wana to o atop of a way of life isipite. E fanga ta na tau sio pe kete na mai ka isleri. Na vai te ilo kita gona moto fe ka pe. Okay, no for pena tori kasi na fare isipite I causa isipite. Kana mai na tro e kike whakafoki ki nau tolu. Pau pehere, tane nei ke kakai ko nina te whakafoki nau tolu, ko tama te ki nau tolu, kunia kai peke nau tunto ke e ki. O fulu ko rata foi ta whano, ko kakai fo nina tu whakuke ma whakuke ko nua koe. Tok hanga e ki o mahi no, ilo, pena awhio pe e ki. Ko tok perfecto tamu ene, ku hanga whakatupu ke whakafoki ma kakai to tolu. Ko kakai ko ea, ne o se wheka pe hona loto to e na no fo ispite. Ko taulau gone me ana nau sio he pou au no tataki nau tolu, ange kai e mana, mangai whatongia na whahe e ke mana, o ke wheka pe hona loto. Ko ua ke pea ua, e ka anau ke sāpa te upehe, o ko both reason
in the Sabbath o ku tape tongi e fo ilao e whekau e hongo furu I he tau he Sabbath. Ai whakatupu moi hui. Both of those reasons o we whakau e koe ia I he whekau e hongo aspela wa te tapuki ai. Tau pehere vai. Nā ere tau le soni I he kau kōsi māpu ka tau atune whakau pehe. Pake tau he whekau e hongo furu rangi ko tau lako nge koe taha I ngai whekau e Sabbath. Pakapati ke mau e hafoi taha I he whekau e hongo furu. Ko toenga kai fo hiva koe, it's all come to nothing. I go for it. Something new and ka na ke ula mega piro na. Ate kapau ke utai ve kapau ke utai Sabbath. Ka mau ya fa ta ha jongo. O mau be ta ya Sabbath at the same time. Okay. Ne ki hanga e ke ka mai ko to ka o whaingo fu ange ka meria ke hu e mata he hui ha hu e tangata mna. O pere it's so hard. Tani ne ko fili au ki ke putanga langi. Te fili ka ka steli o ko ke. Ki fo ila ko ni. Na mari e ko e pe kanaki. Manila, ang tangata e whama popo mai le son. O e ahakoia, pe mono ngai kongkong ala. O le son o e ahakoia. Te tahoka ke ahonoko, ahamonite, ko e uhi, ko e taitui, because of unbelief. Dr. Stone whamulmore. Ki tāno mea nge ki uhinga na I kai lawai a whanau a Isleri o huu ke whanua e talauwha I he uluaki ariaki. Alo toka tā. Kau hoko te pēki he whihui. Hae huinga mea naga ke nai lava I ka kui he ului tohi pēo pos asimai pētari because of unbelief. Ai ko no hinga koe nau tō he siwi. Koe te tō pē siwi koe kaya ke te lava. Te koe siwi whokoe o tua mea fua o tua koe mea fua whaingo fua. Ne mea fua ke mea koe tui e taimulai. Aia koe tau tala noa whokoe ke tui. Koe tui koe whilawe ia pe moe foundation of whainga mea. It's the substance of the things that we hope for. Ai koe substance, koe foundation, ko pau ke whewheka, ko pau ke mo oni. Sai, ko wherewa substance, pe mo oni o ha mea, o uhinga kia o tua ke makatunga mea tui ai whanau esle. Ko substance, ne kai ke pehe ke o atu more fua pe mea ke whanau esle. Ko substance. Whanonga mai pe koe tahi kulokula, amana koe ke nau mate, mawai ua tahi kulokula, nau whanonga, sio matai, that's the substance, koe foundation ni. Nau atu pe koe ku nau fia inua, nau tangi, hau e fu vai moko, pea nau inu he fu toafa. Hau mola pe mehe maka. Nau alu koe ku nau fia kaia. Ovare pe oha hifo e mea kai mei loto he vani. Ange koe kuia whare kaia I loto he vani. Koe kia te au koe ngahi mooni I me aia o ku makatunga me e te tui hame. Tui ki hame. Pena na osisio mata pena na wausia. Na wau mai ki he ngata anga koe ia oe toa whake na uhuge whanua talau wha. Pea o ange fo isiwi whaka osi. Tuku ia te fo I toko tahaua ke na o spy whanu. Na uha. Toko hongo fulu na whakamatala na tole mea ke. Toko ua pe na whakamatala e na whalala pe ke talau. Na os talange pe talau whai. Aia koe foi sivia koe ni koe taria na os totonu osi mau pe taria na kai ke totonu ia ke te aha te tari fo. Koe meana na osio pa na wako ai. Pe ta tau ai pe koe haha whahinga whehu ia pe whirio I mai whehu ia o mai. O koe ke totonu ke te whakavei uai. Kana nau vei ua pe ki nau tolu ia. Neo ngai ngai fu mooni I mea ne nau osio mata pa nau ausia. Tai tui pe nau tolu. Koe uhinga e mea na kai ke na wawa ke whanua. Koe tui, ko ha mea o te whalala ki ai ke ha mea mo oni, mo makatunga whewheka. Koe uhinga lawe I koe a ke whakawhai ke hei mo mea koe ngui koe cheap grace.
Geresi maa. Mo leap of faith. Leap of faith. Ange ko ni ko leap of faith ke te pia. Sai. Kakange ki olunga ke te pakepuna me fungatawa te ke tope ko te ke mui pe ko ke falala ke otua. Ko leap of faith. Ko ke ha fainga mo ni me ai ke te sio atu e mahu ingai ha te puna ke te to. Mo ko sta mai o tua si pinga ko ha me ko le. Ai ko uhinga na na tai tui, na tai tui, tai falala. Ki tala ofa e tua te na hu ki malo lo fonu e tala. Ko uhinga mena ka ke na lava. O hu malo fa de so. Malo bita Dr. Stone, oku mawinga Maria bita whamatala. I can't help but think of us. Te tau pehe e beni he tau tolu si o mata pe. Kai kei tai tui pe. Kai kei tai tui. Kai kei tai tui pe. What a pity, what a shame on us. Ele tawa mormore. Whatano mengi ke mawinga e tui ke si hova. Pe moe whiohi whakaristiane ke te ausia e ne ngahi talaufa. Malo abito Dr. Fukofuka mai fi ko. Te ko konga konyo le so ni e au ni na mari e ai. I'm gonna go see I feel like crying. Ko to ta happy abi ni to ka mai pono mawapi. By myself I feel like crying. I tried to na karia ke ya Dr. Stone. Ke kai tu. Ko konga rahi ke kapan mo ko Dr. Stone ko lo to pe ke kana ke ai konga ko o ko fie ai I he tai tui. O tui ko rea ko ni o tau fihi a ko to ai. E tau tolu kristiane. Tau ka anua pe tau mea ka wai pe ko ngai te mo I o te hanga pita whakahai ai vei ua koe te tai tui. Koe tui, ko mea kona asi pe hela atu he tapu, ngalo ia ves ko ia ka asle leipe. O whakarea pe he, pe koe rea ia a toko taha ke ka kai si ua ni pe he, o mahu ingange tui tai mamata he mamata pe tau tui. Koe whai Mexico ni na no foi mea me piula wi piula. Ko alma pe tan ko to pe ko hanga ki feu ia e ki. O hau ko ka we tari ko ia. Mana tu ma pe Taniela o kulele ia nge mon ia tanga tau tui ta mamata he mamata pe to tui. Aku ni hanga tamate inga he mea la he mo ui ke whakahoa ke foi Mexico ni. Atu le ka Israeli ne os afio I be e ki. Ai mamafa mo mea unofo hona loto o kuna uta e tui. Pa kulau ke atu tapu pe he koe tau anga hala o hoko e koe petition. Pe koe mea ia uni hanga tolo I holo tau tolu pe koe mea ia uni whakamama o ake o tua me e tau mo ui. Pa koe tamiko mamafa te anga hala automatic pe foke te tai tui ki te tamiko toa. Koe ngā koe nofo ai mea koe a kita. Wau tāno ki ai, walai whai tānoa te whakaukau ke kānoa tangata au liuri o pehe. Te whanonga ke tānoa, ne kānoa pia mahinu wati au, a kānoa ke manpune ko I kāre. Ko I kāre, o hange pe koe moa. Ka aure I kāre anofo I he whaitu whakatu tā maki o mo unga. Pia kuni hanga fo mai ni hono fua, pia kunofo au lau wike, lau mahina, ene nofo ko ke fofoa e fo I kāre. Pea fofoa e fo I kāre ka pau ua. E aru e I kāre hange pe koe ma puna ke o whakasio ha mea ke whawhanga. Pa kuau ke he taimi. Sio I kāre pe, it's time for you to you go on your own. Pa ni hanga rewa to ene ki tama. Sio hi. Awe ke he wheitu, whakatu tāma ki tāko e mo unga o whakotu uai. Pene siofe ne tama pa kone mea kone whakai. Taim kona au ke whaurea kona utangi. Mo kulo kule mata, he mahino pa te au a uhinga a kala noi kare. Whakotu ene tama ai pani hanga tekei. Whape, what? Whape, hanga whakotu ai ene tama pani hanga tekei.
what are you doing? Kono teke iko ya. Ko taimi pe ia, he or she can find her wings. Mahino le ka te au, tana e ave he e kia isleri ke tau ke tesiko ia. Ko taimi pe ia te ke hanga whakahaa mai ai, who are you really are? Mahino ka te au, tako i kare, o koe ke tae ofa ke ne whāna. Taimi rahi e tau mo ui e tau tae tui, o kune hanga ave tau tolu ke whei tuu, o koe ke toi mamao anga i tau tolu me iki. Ka ngālo ngā tau tolu, ko ave tau tolu ke mea kako hono teu i tau tolu ai ke toi mea au toi lahi angi. Ave koe ke hoko mai ka manatui mau peka te au tangu mai tesi hoko ke mo ui tai nim, o ngā ko whoke rotu. Manatui mai peta au le soni uke wheto tapempe koe, tonu, e tawa mai ai. E kai ki hanga e kio ave koe ka whetu ke tesi i koe, knowingly you gonna fail. O si ate pe e kia te ngā tau a koe, i koe ke hanga i kuna ia. Mai a whakaukau ka te taimi koe nei, tau ai e se tania si su teu ke te na hunga lawaki. Na e mawahe o tua ene tamainga si su ka nofo human beings. Na e lotu a si su o pehe. Ka pao ko whina ngā lo ke toko ia me te au, ke toko, me koni me te au. Na e awhio e pehe ne tamaia, today you're gonna prove ke tangata ko usio mai koe, it can be done as a human beings. So na e whio e pehe e kia os malo, pe unga peho no poa anai, ke na ngā tau ia setan. Te o maari e ia i ta koe, awe ka kai koe ni ke tuku hewe matapā, ke te si e kaus mea ke he nau tui. Pe wholofola ia i kio peange. E kai ke momoto rest. You're gonna have your rest when you take that land from those enemies. Na kai ke le pete e koe, you go get it. It's yours. Na tange eki, you're gonna have your rest. Na kuasi he tau lesio na peange, you're gonna have your rest when you take that land out from te mahino. Ko maari e ia ai. Ko ia piku tokon. Maari o pito e whanoa e tape o mahino o pito e whakaukau i te atana ki ke. Ka hoko te ahon hoko i ahoni o ka pau te whanongo ki hono leo. Today, if you hear his voice. Dr. Stone whamon e tānoa mea nge ki he whoi kupu i rea koe ahoni. I he ne whewawei pia moe mālolo o talanoa ki ai a Paula pia mo Mosese. Malo toita koe whakaukau mau i ngain. Ai talanoa ki fuirea koe ni koe ahoni. Pe moe ne whelawe i koe pe moe tauhi Sabbath malolo. Koe mono whawhiwanaki ki he o matala Paula pe mo Mosese ki Sabbath. Koe ahoni koe fuirea au hatu lahi pelu wahe whawe se whake walu. O tautou ngāwe aki. Pea koutui o koe ne haa koe fuirea koe ni. Te kumi ki he ngahi ngāwe kehe. Hono ngāwe kehe aki fuirea koe ni e toi tapu. Kene o mai ha ata o toi mahino ane. Hange kono ngāwe koe koe ia e Mosese, ki ono whakafou e kovinani te moe otua. E he whanua e talao wha. Aki ni ngāwe aki fuirea koe tani e exotoso e tahiwa ve se wha. Pea koe ngāwe aki so siua ni ngāwe koe ne whakaukau e ne rea koe ke whanau isleri. Mō whiri mō tolpu haide mō tauhi ahoni. Ka koa mō whare. Aia kono whakau ata mai ke whanau isleri mono ngāwe koe Mosese mo ngāwe koe e so siua. Une whakau ata mai mahu inga koe ono ngāwe aki o fuirea koe ni ono condex. Hange a whainga maari o oange ki e kakai ke nau whaiha whiri. Koe mō meniti o whainga maari e malawa peke tau pe koe mō meniti whakaosi. Koe mea ni uwha ngāwe ke kawe wangiri o toko lahi. Ahoni pe ho whainga maari. Ahoni pe ho whainga maari. Koe kondeksia fui whakakau koe. A tau tala nofu kai nai ange ki he
Tai tui e whanau e snerio kai ke nau malawai o hu e whanau e tala. Koe whakakore kono ngā ke paula i he pelu. Koe whakakore i he natula tatau. Koe ngahe o tau kei mau pe whainga mare. Koe whainga mare koe ke tau mai marolo i he otua, i ene marolo, pe moe sa marolo wha sapate. O kei ai pe whainga mare. Ka koe whakakore i ahon ke whai e tau whirihe ahoni. Whainga mare ko tau kei mau ki he isilerio e ahoni. Ke tau mau e whainga mare, ke tau whai ha whiri. E a tau tolu e whainga mare e ahoni. Utui koe ki ata pe ea ko whaam ke o mai whelawei. Pe moe ahoni, pe moe neo koe ngahi mea ke he kāno ke reso ni ko whaam pe ke o mai whelawei. Thank you, Dr. Stone. Mahina pe te whakaukau. Ele tā Taniela, whakamama mai ange, ki he ngahi uhinga o tau whakatolotolo iai, pea moha whonga ke tau whakapapau iai a e tau whiri i he ahoni. Maro Vito. Ko tui tāna ka pe ke lau na Dr. Stone ke life experience pe. Pe aspe whehui. Experience ang mea ka na hoko kuna ko whakatolotoloi kai ki whanongo ki he reo o eiki. Ko tui anga mo ui kaimina whanala ki he eiki. Mea katoa pena wanau never pe whainga tāu te ifo ia pekita ia. You know, ko end result is going to be good. How long it's going to take you, you don't need a shortcut. You know the end result is going to be good. But time ko ke mawahe me eki, o haurewa lea ko whakawei ua, ngā ke tolo, ko te ke whanongo ko honore. Heo ke ilo mau pe ko e taurea ko atonga pe ke conscientis. O le o ia eki, kune o mai e kif ko ega kita, ke te ilo lele i me kovi. Aku te tautoro whito ka ki tautoro kristiane, o te mahino i me kita a ui kita eki. But time ko te whakatolo iai, e pasa whakamatala, o kute he matapā pe o he wani mo whetu walo te teu. Nā ko te whakatolotolo i kua kono whakatolotolo ia, kai ke te whanongo ki he ne ui. Ako kānoa pia ke life experience, Dr. Stone pen, I go for hell, when I'm going to wanga, na tuanga a piula mo tui gona kui ai. Nā ho whok mai ki a teho, mantu mau pe koe, wau pe toko tau a whetu. The rest of my cousins, bini no tolo me. Paka presa ka na no fu mau pe au ka whanongo mau pe ke rea e ki tonu. O nau i kuna i au. Ka wai ki New Zealand, ke tohang e skapa he wanga pupulu atu e papu mo ha hua he Dr. Stone. Ka i e time ka kau pe, wai pe ki fo i rea o i au. Wau ki kona te te ke mate ko mantu mau pe fo i rea e ki upe mai. Son, go back to where you belong. This is not yours. Whakafuafu ake, tau taha ni malon. Osek form 7, misalan tau taha ni malon mawahe ai me eiki. Lagi te whanonga au kene ui. Alo takai maaman, mawahe. Osek tau taha ni malon me tau taha no, au tok alo ako whenga ke huken miski. Kok whanonga, taimi ta tau pena tau whea inu, tau whea ku mea kotoa pe. Kau whoke, whakafok pe, waki whenga e au, kau tok whoki whalot. Time that tau peu ilo ai foki mai e tāpua ki pen. Koe tātā ni magalon pen, you know, it's a catch up. Tamu ke hui university is a different environment. Technology, what do you know about technology? By time that tau pen ap kore ke eki, I'm not gonna back down. I know what I can do. By time that tau pe, man, o wale kau tamalahi na ma form 7 whakataha na tō whaumwe na petsra pen. Time ka na utok foki atu na fok. Kaya na toko fok. Foka baga o kamata at the lowest pen certificate. I knew how to get around it. I'm gonna warm up myself before I get to the hard stuff. Kaya time that tau ko time ya na whanongo ai ki here o eiki. Kaya ke utoi toloi, I'm gonna step in and do what he wants me to do. Te mahino ko tai fo ihala na kutukuangi. Time that tau pe for asio ke man, I was like the people Israel. He takai holo, ko taimi pena e toki tonu ai na whakaukau na whokreo ke whanua talauwha. Manatu mau pe pen na whae mau mea he ako na alanga pen ki ai whawhi. Ia wako e mea alahi ai, ka koe wanga koe tokoni ki he life experience,
time you gonna no for a gift of a everything was easy, man. Even it look hard, man. Fucking my name, what am I? Or I went it's the same thing. Time compare no for a gift of don't let me go. Lord my bear I'll listen to you. Don't let me go. Because the talangatamo the time he will take you in the long way. Sometimes you come back alive, sometimes you go forever. Ko tai whakao ngoi, ko i pe kāna. O tai, ki mua pe whaere so ko mari ia tāna ke toko wā. Nea maro pepe o ke kaweni a Taniela neongo pe. Hange ko mi tō mui whoki ke malai ako. Ka koe kautū ki mua ingo mau taimi e ako. Ka koutui ke hanga pe ki o tōwhai hala ki ate. Ka ko mari ia. Ke ne ngāwea ke ai konseni si whakawhelave ki he tae tui. Ko mari mau pe no whaangāwea ke whaifkau ua kau ngāwe o so tame havea. Roto ngā kau pure tani mea seria o siriana. Ne ngāwea ki ne whakaamu ke whahinga tangata ke na umaha konseni si uhangia tamai mata. Aia ko taimi ko we ha me ku lave mai ai ho tomata te kui whenga ke maru ko whahinga konsenisia o tonu ko ne lave mai ko ha me ko o tonu ke tau fi pe tu ko taimi ma ko me ku na tai tu ai ko ke ma whahinga konsenisi ko maria ke te au ai fa ko take malo pito ele Taniela. Beko hae tolahe tau talanoa ki hae takhala ki ke tau moi o whakamawhana maupe. Mano e whakalotola. Mo e wahe kongasi o whanonga ko e whakalotola hia ki te au. Tauka ki au no ko hu ke malolo. Dr. Stone, kataki, katano mengi ki whaunga kuhanga e o tua o whakawhea ki tau tolu ki ne malolo. Kene malolo e kautala noai ke fonga wana tuanga o kono whakafe malo ai fehui ka whakate whiko whoki te no ko ni e toia e pelu vai ono tolu mo vai ono wha ka ku ngawe ke o mo fui ata e ua ngawe ke ni fui ata e ua to iko ia exotosi mo to iko ati talo no me mai no whakate ki tau tolu ka mo tohi ko ni ko tohi logo pe mo sese. Ka ko exotosi o ku tala noa taim ko manat ke Sabbath ki tau ke maanioni aho no ke ngawe ke ono fito e aho si ho. Pe to whakalau rewa ngai mea ke. Ka ko unehanga o mai manatu ke whakamanatua ai whakatupo e o tu. A ko manatu ke a Sabbath ki tau ke maanioni. Aho ono ke ngawe ko nga ko aho ono na fai ko whakafoki e manatu ke no katoanga ai whakamanatua ai whakatupo e o tu. So ko fo ngai no tuang ni o mai ke whakamanatu ai mea na kai ke kau ko iai pau kau ai. Whakamanatu ai mea na kai ke kau ko iai pau kau ai. Ko whakamanatu honoa tohi pea ta Moses na ne hiki ko ia Taniela vanima. To asia no to tohi mai ai whekau no wha ko ai manatu i Sabbath ki tai man. Ka ko tainimia o to talaki mai mo manatu ke hei ke katoa ngai whakamanatu mo manatu na kuhanga omi ki motoru me ispite i whanua talau. Foi vai hala ko au na hanga omi ki motoru. Me na ke mu kau motoru ia. Me na ke mu kau motoru ia. Ko omi ko ia, o mea ko ia o fonga o hanga o tua ngawe aki. Yo no whakafe ki tau tolu ki he ne malolo. He naka ke kau ko ia, naka ke kau au ia. Naka ke takau he whakatupu, naka ke takau no whakahauwhi mai ki nau tolu. Ka koe fonga o tua ngā ngā, whakafe mai ke tau hau o malolo. He koe tau hau koe he ne whakafe he tau malolo. Ka whetai peke eiki. Ka whetai. Ka tau huai ki he malolo. Ka koe keresia.
ne koe keresi, o koe ko ha mea ia na te kawai. Koe mea ta pia o tu. Malo. Amen. Amen. Pere tā whamormore, ka ke o mainge whakaukau. O malolo pe moe eiki I he taimi o ku tau huwhi ai a ene malolo. Koe whakaukau ko ni ko si te ki tāna kia peki whakaukau ko ni ai toki tā stone. Mahau ko kono tari to tonu ko toa ko ne mai toki tā. Ka te ki tāna kia peki ai ki whakaukau ko ni e malolo. Ai koe whakaukau ko ni pe tau leso ni o mai e mi e uraki malolo ko e ki o si ene hana whakatupa mamani mo tau tolu pene pe it's perfect. Pene ne hanga rewa o mai ai sāpate koe aha malolo. Pako kurahe a whihe ui e taimi lahi e tau hio ke sāpate. Koe ngā pe fok koe ke ai utui. Kako ki tau tolu koe karistiane mo kau ahwitu. Koe tau tui ki sāpate o ku keheia. Ono whakarea. Pe aku hange koe kulau ki ai ane nai o pehe. Koe sāpate tahai ai pouturiki o tau tui whakaahawitu. O tau tui whakaristiane. Pea o toton ma peke tau hanga tala noa e sāpate. Mo tau whewahe vai aki. Ua ki ala e tohi klasiko waiwe ua ke tau whewahe vai aki. Ke malo e tau tui. E na tui ke ua te nau tō I hangai whehu ki whekau me sāpate. Ai sāpate ai koe whamanatu. Koe whamanatu whakatupu. Mo whamanatu ene huhu ina whai hono o mai kakai Isleri. Ai koe whakaukau whoki entering into his rest. Koe whakaukau ia o e tau pikuran. Koe whakarea koe e tau leso ni o pehe. O koe ke ngata pe I he tainimi. Whakarea e tau he sāpate ki he kaha o ki he future. E tau amanaki I he alo ofa. Koe rest o ia o alo e ki o teu maha tau apwakahewani. Pai koe ngata pe ko ke nani koni. Ko ke nani whakahewani. Tau teu e sāpate, we are looking forward ki alo ofa ko ia mo tāpua ko alo e tau tamai o teu ki tau mālolo. Koe api peia e taha ke tau tokio o mālolo ki ai. Ka taha mo eki. Pau asi ko he lau, o kai ke mālolo e eki until he find out that your well-beings and my well-beings are set. Pe tok mālolo e eki. Ko taimi ko ia te tau tok mālolo ko toa le vai mo eki. Pea whakaha mahe e tau leso ni. O koe ke ngata pe tau tau hiko ni sāpate. Aini na tau lau ke hono whakamalatu ine whakatupu. Pea mono huhu ina ne whai hono o mai e kau Isleri. Kau karistiane I ane ne whai he kolosi. But we are looking forward e tau honga celebrate e sāpate. Ko ho tau sio. Ke api ko alo teu magdo he kuno foi e tawak matau ko lava ni fatongia na ne vai ko tari peni ke no foaki magdo ki a koe mo au e te tatari ai whakaafe ko ia ke api ko ne teu ke tatoki o malolo fata mo ia ki ai o ia pe. Amen. Amen. I wonder, kono no time la whakau pe koe, pe una tula fe a hinga malolo koni. Puke pe tau ki mao ki ai koe. Sio pe so ati whakapopo uli whika aki mo malolo koni. Pe ku, yeah. Yeah, But it's exciting to look forward exactly. to the unknown. Yeah. Sambil lagi ngulu lagi mua, kami lihat tahu hana kakai oto. Fad, pemasalah na to e tapu oto. O aru fu o vai ko me. Os mai be e kia mahina to tapu ka tau. Every one of us ke taya ko mua ke ne mahino. Absolutely. All you have to ask God, keep me to understanding pe mahino le vai. It's for everyone. Angola wa to ke tana ne pe. O ku yai foi para mesi ko ke no pe. It's up to you to take it. Amen. Tau hawan ke tau mui whatongia no wike. Kong whaka o senior le soni. Dr. Stone. Pehana e ngahi whakauhinga ke o sāpate. O ke sio ki ai he whamatala e peteri ake ko Moses e.
Le mo apostolo ko Paula. Ma ko ule le sonia hagu ya ko fa melo fa tu fo. A foretaste of new creation. Malo to kita malo ke mawiwi ona tataki mai tau ako le soni. Ko kavinga mawinga foke. Ko pe ko no fa mahino ira te tau tol. Ai kai ke fa ngata mo fa taimi e sapa. Me he kamatanga I taniti o kuyai pe sapa. E anga fe I langi tau tari pe ke tau sioki. Ako mahino e mehene o kai fe ke whangata. Ia exotos vai wanoa, walu ke tataha utawa noa ai. Ai sapate ko e whakamanatua e whakatu. Tau katoanga e whakamanatua e sapate. Ai aho no fitu ai whakatupu e tua. Te talo nome, ta no ai tau katoanga e whakamanatua e whakatupu. Pea toi tānaki mai mo e ata katoanga e whakamanatua. Ono huhui hange ko mene tala no ki ai Taniela. Whakahauwhi ki tau tolu. E whanau kona isleri. Pea kune toi whakahau ata mai pe hono huhui hoko a sisu ko tau huhui. Ko ia whoki ho tau huhui. Ko e koeria, ko ia ne huhui ki tau tolu. Ai au ne whakahau ata mai e whakawhi ho take e whakatau. Pea I hepe luia, o kune hanga o mai e toi ata o kutoe kehe ai whakamelo ko ni utala no ke whakatupu. Ai au o mai e toi koe wahe For if Joshua had given them rest, for if Joshua had given rest, then he would not afterward have spoken of another day. There remains therefore a rest for the people of God, for he who has ended his rest has himself also ceased from his work as God did from his. Therefore, let us be diligent to end that rest. Ai au kei whaafe mai pe ke tau teu loto toa ke tau hukene malo. But there remains therefore a rest for the people. Okay, toe ai malolo ki hono kakai. Koe malolo I tau hinga koe malolo. Ai whakamelo ki hono ki whakatu fōkoe. Ko tui koe malolo whakasāpate koe ni. Koe malolo mahu inga tahai. O tau una loto kotoa. E ai aho te tau malolo. Pe guanga fe, koe hae whakawhea ngai, koe hae tau mea e whai, koe mea te tau toki sio kotoa pe o au siage. Ka koe mahino mai whakamelo koe ni. Kona kehe, whakamanatua e whakatupu, whakamanatua e huhui, koe whakamanatua e ni, ai fia, koe aho te tau malolo ai I heaven. E koe mea kotoa pe heaven elele. Kau toton ke tau fia kotoa. Mo una loto I amanakele. Malo ko ia pe ona ke malo. Erita whamolmore. O malapa ke whakahoko e tauhi o e sāpate, koe whakawhotunga o mui fo'ou, o ku mau I he tui. Koe tāri ko ke wheu koe ane e swhai kotoa pe dokita. Teo ki tāna ki atu pe. Ke tāri ko na dokita whikau aki mo e tau he sāpate anga maheni. Whakakau whika re choni ko tau he sāpate ko tau whakawhiwhia e whakatupu hau na whai e eki. Pea mo e huhu ina ne whai ke tau moui. Ka I e aho ni, whai ke ngaka pe e tau meru. O whakaama re choni ke tau hanga na tari he tari ko ni ko si ke tau hanga whakawhia mo tau sio looking forward ke amalaki lelei ki whonua koe au ne teu ma ki tau tolu. Ai koe ne pehe ia, tau mo a ausia e whakatupu fo'ou. Ai koe whai uru mea ia. Te tau ausia e whakatupu fo'ou ka pake tau tari eiki. Te ka pake ke tau tari tau eiki, I ka ke tau wau, ka ke tau mau e mea koe. Pawai ke tau hanga o whakalelei e ho tau wahaa mo eiki ho tau relationship. Koe ke tau ilo pe te tau mau e whakatupu fo'ou
Pete tau wau ke tau kangata pita to tau e sapate whakamana tua ai whakatup fo ou pea moe kuhu ina ai whaikata tolu. Kai kake te tau mau ai whakatup fo ou ke tau tari e ki through faith. Monui ange tuita e mamata pete tui. But don't get the fruits, complete submission of yourself. Ko tui ko tari gana e mai pehe e o tohi ewa ki mua. Command, kamai he to tapu, you keep it holy. When you keep it holy, you keep yourself holy too. Not only the Sabbath holy, but through you, you keep yourself holy. It's a command. It's an invitation. It's a command. Them go high for Italy now. She'll get up a man. Respect my be a feeling. Fire on of what I mean. Now I pay a gig in the fire feeling. Most important things for God, He respect us through our choice. Me got to feel of respect He, but in kiwi wa Him what is best, and He leave you alone to make your choice. But appear ko te if He ma we me it's up to you. Pe to ka o ku he ma be fa me se te ke to o ya. O no fo pe tari ma ka ko e te ke ala ke to. E te ke mfi ma we fa tu fo o pe kai. O ia pe kana. Malo. E koe lava e reso ni kini e toke tā ka mai e tā ko ngo I mawhana o pito. And I look forward for that day, for that rest. Kai ki mua bege tau mātuku, pa more toke tā, ka ke mai pe mua haki whamabop. Pa ko au tuku mai ki lo tuku, ta whamore, te whafoka I pe mua lo tuku, ki te koe ke whai mai tau lo tuku. Malo he mau tāpua ki, koe tāpua ki pe whai ngā maari e ke whai a mai vai. Niongo pepe lava o whai a māku pusti, ai wha amuia, ka ku hoko pe koe tāpua ki me whakakolo. Ko tui koe mea mau ngai niu tau tala noa whoki ki he mālolo whakasāpai. Mālolo e he o tuana ke tala noa koe kia he kamatanga hulu mai reisoni. Ka koe ngahi mālolo koe ni tau tala noa tau tolu koe kia i o whakahau ata mai ai mālolo whakasāpate. Koe ngā kono ngāwe aki, koe ngahi rea, ia exotosi ngahi rea, ia te talo nome ngahi rea, ia tohi koe ia pelu whelawei, pe moe sāpate. Ka koe kātoa e mālolo koe, kātoa e mālolo koe. O waihie a te whenga, e mālolo, ka pai kai ke te taria klaisi ke te mo. Ko si supe une whaki e mālolo, ka kutui koe mea mau inga tahai, pe koe sāpate aho no fitu, o mau ingaia ke whakatoka ngai, o wikai koe se sa fitu, o unau mui he aho no fitu o no tau I sāpate, o kai koe mea unau mui ai. O tau mui pe koe whaki mātātāia o tua, tau inasi he ola, koe mālolo, ko hiko ne whaki e aho sāpate. Ka kutui koe tau whaamu koto ai, e tau taria eiki, e tau mao e mālolo, whaki mai si isu, whakasāpate, e aho no fitu, e tau una loto ati ākene koe whaki mai. Tau anga pe ngai ki o whai tāpui kina, lau maari e kotoa pe, o ku mea mai, mi he, o pe, e ki poro kalama koe, e hoko e koe, tāpua kume whakamui ke lau maari e kotoa pe. Whawhia te bek mūtolu, mo kui, ati o whai pēha tau loto. E ta mai mau whakamalo ke te koe ko hiko e lava ai ako anga o e houani. Whakawhetai ke māma ko ke whakawhonga mai i e tole tā, Peni Fukofuka, ka umā Taniela, e tā siasi. O ku whakawhiawhia pe whakamāwhana e wahe ku whai pe mau ilo. O ku whakatupungai me loto o ku alasi, lau maari e roto. Eiki ko e wahe ku whai, mo e whakamāma ku whai. Koe lotu ia, e kau mai a lau maari a Fiona. E hoko ai tālanga kua whai. O mea ia tene whakamāma e loto ho kakai whelawei. Pe moe mahuinga e mālolo whakasāpate. Nea mo pe koe tō lahi kona hanga whakatai au ngai.
ai malo ai mahuinga sapate ko hiko malo lo fra sapate ko ni ka mahino mai me fra matala o kunehanga o fra rika mai fra kau o kai ke fra ngata ai malo lo fra sapate kai ke fra ta ngai ai sapate a hono fitu ko hiko malo lo fra sapate to ya e ke fai tabu ki na ho kai ke hoko ai mama ko ni me ai e whalangai a manaki a te ngina o tōru. Ki api koe ku hanga te utiwi. E iai e malolo e to ia hana tatao. E hala whanonga. Fō i tāneti. Mai tāpui ki nā ki mautoro no kotoa. Kau mā ai tō tahu tō ape. Mai lau maari e kotoa pe whanongo ai poro kalama koe ni. Mau kore ngai meani wafa sisu klais ko aro. Ka ko mau whamui. Emeni. Amen. Whamalo te mō mea mai, te mō mea